Živjo! Živijo! Medva sta Klara in Miroslav. in vi gledate Vamo Vamo tamo! tamo! Jaz sem iz Srbije, lani sem prišel tukaj v Slovenijo. Jaz sem pa tukaj že od nekdaj. Kaj naj druži pa so? Dobre igre! Torej, današnji izziv oziroma naloga je igra. Zdajle pa sem si zamislil eno dobro igro. Kakšno? Zanimive geografije. Pri nas bi se to reklo ime, priimek, država, mesto in tako naprej. Imam eno idejo. Kaj, če bova zamenila vloge? Jaz to pišem v slovenščini, ti pa v srbščini. Aha, to se Da pravi bi- ti slovenska imena in slovenska mesta, jaz pa srbska imena in srbska mesta. Ja, res si smart. Ajde. Čakaj, Akcija. da vidimo. 3, T, D. Kaj je to 5? A, B, C, Č, D. D. 3, 4, zdaj! Stop! Ajde, Ajde, ime. ime, Denis. Dalibor. Bravo. Primek, Damjanović. Damljanović. Dobro! Tak da je! Je mehuče. Ja! Sigurno je. Mesto, Daj povej ti. Dolenjske Toplice. Jaz ne vem. Država, Danska. Danska. Kako vi rečete? Danska. Danska. Rastlina, Dunja. Je? to je rakija. Je, Hecam se, od Dunje, je. Je, bravo. Viš, kaj mi... Dinja, dinja. Žival. Povej, že. Ti, pa. Dingo. 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 Dog. 20. Ajde, 3, 4, zdaj. 9. Au, vidi. Rastlina. Bravo. Joj, kako ljubi me majka pametnoga. Žival. To. Stop! Nimam pojma. Ajde. Ime. Ti, zdaj si ti na vrsti. Halid. Halid. Ma, deno odbriši, pa dobro, jeste da poslušam mi Halida Bendića Moskvića. to! Pa ja, Dober, ampak niso iz Srbije, Pa dobro, Ne. pa so tu. Pa potem je tudi Hristina iz Slovenije. Ni pa je tam več Halidov, kot pri nas Hristine. Ni. Je. Dobro, Okej. ajde, 5 piši, Kaj imaš pa 5 ti? piši. Hristina. Ne, ni Hristine, pa res ni pri nas. Je, piši 5. Ne, ni. Tiho budi, prosim. Ne, guj fajn. Gor. Ajde, gremo naprej. Daj primek. Huskić. Veš, koliko imate tukaj Huskića na mestu? Pa ti nimaš Ne. pojma. Pa ti nimaš pojma. Res nimaš pojma. Ne. Pa si kdaj Pa šla mimo isto Revoza? ne A si šla kdaj mimo Revoza? Ne morem na svojih 20 prstov sploh ne morem prešteti, koliko je tukaj. Ne. Mesto. No, da te si Ajde ti. Nimam. Ne poznam mesta na H v Srbiji. Aha, jaz poznam po Sloveniji. Hrib. Hrib. Veš, koliko imaš hribov po Sloveniji? Ne, ampak To je so res samo mesta. Hrib, a ni tu Veš, celo imaš ime. Ni tu celo ime. Dobro, dal sem Hrib. hribi. No, dej, Ok, država. ajde, dobro. Himalaji. Himalaji. Kako To ni ni država? država. Kaj je to? To je nekaj tam... Ja, bravo. Bravo, Tarzane. Jaz imam Hrvatsko. Jaz imam pa Hrvaško. Nima. Kaj imaš? Jaz imam pa Hrvaško. Ne, ker nimaš Himalajev, ma. Žival, Ja. seveda hors. Ne šteje. Jaz imam hitro mačko. A narobe, brza mačka. Bravo. Kakav si ti indijanac. Pa ne boš reči hitro mačka v srbščini. Hitra mačka, a? Au, brate.
Vidi, brza muca, a? 3, 5, ne. Ena A. A. Ajde. Ja, stop. A, stop, ajde. Ajde. Ime? Anisa. Anisa. Ja. Anisa je iz Bosne. Pa tu je A primek? Antić. Ne more biti Antić. Kako ne? Pa to je pri vas Antić, pri nas je Antić. Mesto? Dobro, ajde. Adrija. To ni mesto. Co je? Kako je to mesto? Grem proti Adriji tam. Tisto je firma. Ni to Ne firma. goljufej. Ni to firma. Če bi šla tako, to je podjetje. To ni firma. Tako da, Adrija. Ne. Dobro. A kaj pa ti imaš? Pa ti sploh nimaš mesta. Pa vidi, A Beograd. že drugo A ide. Beograd. Beograd. A Beograd. A zdaj se A sploh... Beograd. Ne, pa A ne. Beograd. Dej si nulo, tam si piši. Država. Avstrija. Austrija. Ili Avstrija. kako pišeš to? Pa kaj te briga, kako ti pišeš? Au. Ne, ni AU. Nego Je. je AV. Dobro, ajde, sve bom upoštevao to. Pa ne! Ti ona piše u srpščini. Kako moraš pisati Austrija? Austrija. Nisi napisala Pa Austrija. je to uje. To ni, zdaj si popravila, tako. Bravo, potem jaz moram to pisati. Ok, gremo rastlina. Kaj imaš? Arnika. Kaj je to? Brišem tole in ti povem ananas. Tako da, 20 točk. Tako, in zdaj žival pa mava. Dej. Anakonda. Antilopa. Bravo, može. Može. 75. 130 pa 150. 1500 skupaj. Jaz sem od oka 2003. Pa, 3. Tole je pa bil res težek izjev. Res. Da pišem v slovenščini, da razmišljam o slovenskih mestih, primkih, nimam pojma, res. Ja, isto. Sem pa mislila, da znam kaj več srbsko, gledam to, da ko grem na Hrvaško na morje, pa govorim, ne? Pa slabo. Zdaj vidim, da je to težko v drugem jeziku, res kovart, ne? Ja? Ok, če vam je ta izziv bil všeč, dejte nam napisati, kaj bi naslednjič mogla narediti. Ampak zaenkrat vas prosim tam like, subscribe Koment. in ne pozabite share. Se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!